talofa lava APAAU o le talalelei mo oi. O le whaamalosi au mo i tātou nei aso. E iai le mana i au upu. O le ale tā ua o upu. Ni upu ola, po ni upu oti. Ni upu whaamalosi, whaaloto tele, whaamafanafana, upu e sufi aise a nganga ua mawhatia. Ni upu maalie e maua aile ata ma le fia. Pe o ni upu e sua malie a nua ati. Po o ni upu e male pelepe ai a inga, pa masofa ai mawhatanga. Ni upu e ola e tupu aile e kalesia. O le maua le apostolo IAKOPO. E luai mai le ngutu e tasi le vi inga malfitu. O usoi, e le tusa o na whaia whaapea o nā mea. E whaapea fo le manatu o le salamu. Ua matuasua malie au a fionga i lo ngutu. Ua sili lo le meli i lo ngutu. Ua whawa ina le tuspa ia le tūlanga mamalu ma le matango fio tangata taito tasi. E le ona o fōlinga wa aia, po o so se mea o tātou whaia. Ai ono i tātou taito atasi na whaia ma le matango fie e le atua. O ana ngā luenga sili ese. Ma o a tātou upu i le tasi ma le isi, e iai le mana e whaamalosi ai. E iai se isi o e mantua e tauna e whaato ese iai, ona oni upu whaati ngana e whaia ia te ia. O le ase malosi o iau upu e te whaamalosi ai se loto mawhatia i le nei aso. O le whautuanga, ma whau mua ai e tele i tautala. Awane i ma lepe ni mawhatanga i le lalo whaiwa whaitala, ma le tau mui. Ai e whaamanu ia ina se loto i so se taimi e te sau noa ai. Mana tua lau tatalu, ia o mai lo malo, ma ia whaia lo fina ngalo i lalangi e peo na whaia le langi. Ia manuia le whai ngā malanga i nei asu. Ono Yesu. Amene. Manuia whaiva ma lava singa o le nei asu.